Evo, pogled na poluotok Molat, ja mislim. Zadnji dan Via Adriatica avanture. 49. Tako je. I ostalo je još ne znam koliko kilometara, ali krećemo se. 1130 i nešto. To je to. Tako ovo je zadnji glupi video koji ćete gledati od nas. Neko drugi će mora uzeti u baklju, ali imam 1000 videa na GoPro koji treba editirati, to će biti lijepo. Da. Još malo. 10 kilometara. I cilj je pred nama. Čak gdje? Idemo na prevlaku, idemo na prevlaku. Evo, zadnji kilometri naše Via Adriatica avanture. To smo ja i Ranko, hodajuća ljubav. Tako je, budite ljubav jer ljubav se uvijek vraća. Tako je, a mi ovih zadnjih par kilometara, kao što znate, nema stanja.